Kaunti ya Meru ikuhubĩtwo riri-inĩ marangi ma Jubilee. Mamwe ma matura maria matuĩkanĩire mĩhang'o-inĩ ya gũcaria kura nĩ Lare, Kang'eta, Mairu Tatu, Maua, Kianjai na Meru taũni. Wale wa Uhuru waina mkono Uhuru mwenyewe waone. Unyitanĩri na ũiguano wa ũrĩa ũrarĩ gavana Peter Munya na gavana wa rĩu Kiraitu Murungi ũgĩgenia President Uhuru. Munya akĩrĩrwo wĩra thirikari-inĩ nene. Mimi niko tayari kufanyia watu wa Meru kazi tukiungana na wewe na William Ruto. Tutamletea maji, barabara na ile mambo yote tukiungana na viongozi wengine. Anamuhakikishia ndugu yangu Mheshimiwa Munya ya kwamba yeye baada ya tarehe 26 aje tuungane katika serikali ya kitaifa. Ya sitima iendelee, ya wamama kujifungua iendelee. Ebu wale wanasema kazi iendelee nione kwa mkono. President ni augĩte kĩgĩna kĩrĩa kĩaheanĩtwo kũriũkia ũrĩmi wa mĩraa gĩkũrekererio thutha wa gũteanĩrio gwa cira ũrĩa watwarĩtwo igoti-inĩ. Tayari vijana karibu 200 wamejiandikisha kuwa Kenya Police Reserve kutoka sehemu hizi zenu. Kutoka next week tutachukua vijana 100 wa kwanza wakati tunapepea ndio wafundishwe, wapatiwe silaha na ndio pia muweze kujilinda kutoka kwa wale ambao wanaleta taabu. Nĩmanyũrũririe mũng'ethanĩro makiuga gũtirĩ ũndũ mangĩteithia bũrũri ũyũ naguo o tiga ciĩranĩro cia maheni. Tuhakikishe huyu mzee wa kitendawili ameenda nyumbani na hata sumbua wa Kenya tena. Siri namna hiyo. Wakati Uhuru Kenyatta anajenga barabara na reli na stima, ule jamaa anapanga maandamano kuharibu uchumi wa Kenya. Atongoria aya nĩ morĩtie aikari magacĩrithie thayũ makihoka kũiyũkia kura igana kwa igana kuma gĩcigo gĩkĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Muthoni wa Mukiri. Asatani anainama, anainuka, akaangalia.